Aprangsi North Karbi Life kelang ara doan aphan kardom bajidiklo kardom nili berda than bang phi sami merlini tik tharpi tak deputy prime time bertang tonpen arjuponi tha Kai pholang solong hingchong puisi Mason Resort Kangpu Pon Kedamtang ni Pioneer Cape Matijong Cheklo Lakha Ingkora Truck Draba Gori constituency ang Kangpi Kai pholang swalang sun kijui kelang dam arat anapan isi Abirta keme Lasonsi kakosang mate kai pholang swa dung arat tumapan kaching thura varsai pusi kai pholang swalong isi Mason Hingchong Resort puing pu pontanglo Laki alang litum jirpo bangathom charapsi isi Mason Resort ingpu pontanglo charababang phuatum hun phangcho anime saikhia lapen pankos protein bora alang litum bangathom chelang pen kai pholang so arat tumapan isi Mason kaching thura varsai klemponlo Kidam tangar ni an sitame la pusona varsai kavia jok Halloween pen nang kijuebang phubang phiatum sitame kang chirkalang it dokok titilo Lasi non labang so resort alongke Mason kichua mung longponji lapen kaprek ilitum Karbi traditional food okki mung okki phi ki up kang thu kalangdang han kang moi lahai hu an stame choponong ji pusi haladak hotel mate resort ahem phuatum pen nang pachini dun Lapen lanchot kali haladak ajo ki dokok ji aboha phan an sitame Mason pen avar side do popusi nang pachini dun tangte Kado media kote tum Pini dakne tum si kaching tour atau war apan nil tum ke boripon jitu ladak mane si dak langsung doi tum ini waterfall si la sobu thak tum ko ansi aprang pa pon thegima tum ansi tum dak pache thang thegima langsung ke matha pen sini tum la pen akoi thela mangala lo dak ke bang tum an thita me dak langso jun hobitha be la pen anchu mane anchur juk chui peta me dak hobitha be Jadi lahai kado be kavi pena jani penangana dak itu malong mane kebang tum kasik sak ni tum teknolong la sini tum lahai kado be matha pensi pini tum la cafe bang ni tum pini opening lo la si nil tum mane kebang jilang apor hut ni tum restaurant dolang la pini bang la ni tum jas cafe jola la si hala song deng bang kai tum jiman tum ili tum makai itum karbi tum makai pen kitun gedang an ao kado kavi puserme hara tum longi la si hala sohut abang aku nang itu maraku puthot ni tum nang ci parju thi lapen haladak ni tum mane kido ke thak aju kisang ni phan ta mini tum dak hubita kuri ponto asi la so hubita kido pena jeni pen pusre me penang an muni tum aninga ci parong ponto bahira pe nge bang tum an thita me asi ni tum non ni tum so puthak bangke ni tum lan helo lati kibang hilang ani un an Pini nilu tum dati dak klemi ko alam kali si kafe ko prek tum da lasono tha ko mane nai klem ni abang do la thua alang sun long ni tum an thate anong pachi thang ye phan nang bor i aning hang bang do lipunte alang litum phan thate me suning ri lo la da ka do ve klem ra pe je pha tang te dak la nang li tum dak ente arling dum kichu lahai traditional la han hai bang hai bang loi ma la hai ta long ki up kang moi kelang dang horpo horlang ang tong lo da Tang ten nang li tum ladak nang li mina jungjung pen ma mane ko mamia kera pen si tason kali ni tum la bang thong partner do la anime soikya pangkos protein bora nilihun phangcho ni tum bang thom si kachira partner talangi kala lagi la si ni tum pirang ana ji ding bele bini akimi kali ni tum la so partnership ke di kon lo ni kan ingkoi bakdopo la tum karbar claim hedi kasi Pini ledak putar melang tum ni cerapen sia ko ni tum la to kami cek pon adim thanji mane adim ke ledak ke folangso ka posan kibang jilang ani na tum ka do media tum hater me chuning ri dun lo ledak an to se pade blog ye phana tum hin pen putar me ni tum nang cerabun poposi kardo সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলী কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট সাৰ্কিটত কাকচাংটো এটা নৱতম সংযোজন খুব সুন্দৰ ঠাই প্ৰাকৃতিকভাৱে ঐতিহ্যশালী আমাৰ খুব ওচৰতে আছে বোকাখাট আৰু কাজিৰঙাৰ ওচৰতে কিন্তু এই জেগাডোখৰ আমি আজিলৈকে উদ্ভাৱন কৰাত যথেষ্ট পলম হ'ল কিন্তু আমি ভাবোঁ যে অনতি পলমে খুব সোনকালেই পৰ্যটন মানচিত্ৰত কাকচাঙৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম কাকচাঙত পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তুৰ অভাৱ আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ এটা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰ ধৰক শৌচালয় বা
প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আমি 3জন বাল্যবন্ধু মুনফাংচু, মই আৰু পংকজ প্ৰতিম বৰাই ইয়াত এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি এখন ৰিজৰ্টৰ আমি চিন্তা কৰিলোঁ। থকা খোৱাৰ লগতে সকলোখিনি সুবিধা আমি ইয়াত দিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত প্ৰথমে আজি এখন কেফে আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি যিখন পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ যিখন হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখন আমি অ'পেনিং কৰিম। পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কেফেখন খুলিছোঁ যদিও আমাৰ মূল উদ্দেশ্য কিন্তু কেফেখন নহয়। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এথনিক ফুডৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, কাৰ্বিৰ সকলৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত খাদ্য, পৰম্পৰাগত পানীয়, তাক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে আমি এখন ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিছোঁ। লগতে থকাৰ কাৰণে লজিঙৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ অহা 2 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আমি গোটেই প্ৰজেক্টটো শেষ কৰিব পাৰিম আৰু অনাগত পৰ্যটন বৰ্ষৰ পৰা আমি সকলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সুবিধাখিনি দিব পাৰিম। যদিও এই বছৰৰ পৰা আমি এই উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও এই বছৰৰ পৰাই আমি সকলোকে সুবিধাখিনি দিবলৈ যত্ন কৰিম। কাজিৰঙা পেন ৰুবেল চন্দ্ৰপি ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট কাৰ্বি লাইভ। Tang tinona duntu Abirta Arjuitha. Unity Victory Lapan Prosperity Rally Diopani Constituency Longta Mesen Pen Paman Pontanglo. Kedamtang Matijong Cheklo Nipai Sirkep Bomtiar ni Lakhain ko Rapli Diopani Constituency Bordeka Langmili Patua Klamalong Unity Victory Lapan Prosperity Rally Amai Kepadopon. Central Government, State Government lapen Karbi long Thomas Council long BJP Ratcharia song nang dolo pupenke India det pia long chotkalisi nihang nijang Karbi long kadukave pangrumpet pen inkoira truck constituency salong penang an kaching thura mo prang kedam bomason si thekpon long lo Lasonsi Pregjama constituency long ason thotsi Matijong Cheklo Nipai Sirkep Bomtiarni Diopani constituency long sitame Unity Victory lapen Prosperity Rally padupon lo Relia long aluhiaman pen Karbi long Thomas Council CM Tuliram Ronghang Anparta MLAs MSCs Anparta Karbi long Thomas Council long Manpeng Kidotum Chutongdun Bangso Amay long Congress CPIML Anparta Epichelsea song pen JOC Kadukave Pharohini Ahem Tun Arwadatum BJP Ratcharia song along Chipaogdun Anparta Diopani Youth Forum Matichihek pen DYF Amaipu Kleng Sarpo Tiso Chunbang Lison Terang Atum Karbiang Long Thomas Council CM Tuliram Rong Hangarideng Pinpur Mate Memorandum Alo Pajirdun Nilitum dak Diopania konsensi yang kangalong ko pipi ma sayang dengke klaim tang lapen pipi ma ke klaim ponji ningka ni siang bong nilitum tim Karbiang Long phan BJP kandidat nak hai det pen dak kuti phokerai si towar pen chenglok kijun alang pen chenglok akapre ka RCC bridge pen chenglok lahai pangru pen ken kuti phokerai si akam ke dak tangelo la pen dak pangru pet kuti pharohini akam non sulibomla towar pen chenglok jol jiban mission pen chenglok akapre ka scheme dak non claim bomla la si waida klarsa pen rar phan pachini chuke damtang Karbiang autonomous council hot nilipen Dr. Himanto Biswama ke hai bangsi la Diopania konsensi yang kanglong akisung mukha pinpura lo nang pidun la silala ya pinpura lo puthak je nilitum la so isi pen ka pichunji pansi pinia bang nilitum dakrata mai pi nilitum kibi la pen la surata mai pielong kibielong je Narendra Modi ke hai phana ningke doka join pen je dak Pini APSLC don phokep sose lapen ke Congress don phokep sose CPML pangrumpet pen don pharohini abang phubang petum voters ke price 700 bak doji halatum pini dak ilitum BJP long nang chopa okdun lo la selang lenta pini pen ke BJP long se kam nang claim dun pojar asayang deng doan puta pusi alang tum waida klasa pensi ilitum long angsong wan si latum poho pen ilitum deng ponlo lapen ka kapre sayang deng ta pini dak ron ponlo je government pen kipi je dak puruithia chili da do motorma chili da do hanjanga chili da do spray machine da do selai machine da do kachiuma pe tame kombol da do lahai hormu tame nitum Karbiang autonomous council pensi kipi ka peji rola pen ron pon momlo chokpo Staff reporter Govind Tiso report North East Karbi Live. Tang tinona duntu Abirta Arjuitha. Difu Sericulture Asai Hema Dungalong Difu Hiti Pamjayase Kaklipong
Kiram tangar ni Matijong Cheklo ni Pai Narkebar ni Difu Hithia Dung Head Difu Pamjai Committee Tumpen Chepatra Pipon se Difu Hithi Pamjai Pahong ni Yang Deng Jiboka se Difu Agriculture Office Dungalongsi Kakli Ponlo. Kiram tangar ni Jasimet Pet Bangso se Kakli Ponang ko Lam Theke Hithia jo ke klem ke dam chojor cholang anparta okran ke mesenji aphan to ke mang pensi Kakli Ponlo. Bangso Difu Hithi Pamjai Committee Chipatra Pipon along Difu Bajar Committee Tumpenta Cherap Chetodu. Bangso Difu Hithi Jiboka se Kakli Pon along Akuruso Aratumamen Lumjong Timong lake Difu Athan Borsing Ingleng lake Inglong Kiri Athan Chandra Singh Ingti lake Ji Lapen Hempua se Kakli Ponlo. Pinilap Bangso Pamjai Smet Pet Karbi ang Termas Council CM Dr. Pini Ronghang akacerap kacitodu pensi pacun Ponlo. Bangso Difu Hithi Pamjai Jiboka se Kakli along Difu Bajar Committee Maipu Bidya Singh Tiso KKCA Maipu Velson Tiso Anparta KKCA long Klembang Piatum Lapen Kethe Kedingatum Chetongdun. Difu Hithi Pamjai lake Surihini Rakren Narkebaningkan Difu Agriculture Office Dungalongsi Kakli Pochenglo. Lasopi Tangka Mahakadure Dokokajok Kakli Ponlong Lidet si Adak Dokoklo Lapen Kurusaratum Nangathandun ke Vumut Vokanta Mesen Sita Kakli Der Chetapot akan Pahini Daklo. Sita lake thang akisung tawe Kakli ke Der Pot Pusi Kurusar Pen Thanpon. Pini nilitum dak Dipurong so pialong Hithi Pamjai kunilitum kibi ponke ke damtang aningkan surihina krenar kep pensi ke cenglo la penke pininga bangke ingdeng hini si Dipurong so pialong Hithi Pamjai nilitum biponlo asila Hithi Pamjai pu alam thea bangke la punlo itum Karbi itum mithang anim do hakku benda Hithi long Karbi kapijo do jibok arnam do laso apansi nilitum Karbi khai itum ta nim rokom do pachini ponang kusi nilitum laso Difu Hithi long Pamjai dipon thanang ko Fualong Hithi Pamjai labang so ke ingdeng hini anlok pinian bangki ahok pera bangke laso Hithi Pamjai labang so se Karkli bangke aningkan bang si Karkli nengi apolo sitame elitum chiso la Karkli chopiju pulotan elitum chiso tangka poisa dore la hui ke dorde dokok titi la so joine si elitum chiso adak bang binang kolo asia nilitum la di Greater Difu Bajar Committee hin mentame alang di tumlong un an ke cherap dunlo la pentu elitum long non la bangso ingdeng hinia long bangke nangapa chun piwe ka bangke elitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM sar alang li si nangka cherap dun si pinita nilitum la bangso asiarli longlo alang li yong si nang cherap dun de buson te elitum ta achiso akider bangke dokok ta hai arkli vek bo hai sita menona tengunde der ta hai engko papinan kok ta hai la si la bangso Hithi Pamjai bangke elitum kopisi Karkli nang kokma la bangke elitum Karbi aron barim la bangso ateng si elitum damlo la si la so bangke elitum rongker kosona Karkli hala son rak thaklo isia Hithia long elitum kopilo kacerai kom ji aphat keso ki un e pendang lok angton elitum Karbi long bangke ladake kethenai a Hithilo Basi halaso Hithia long bangke elitum bangke kai kita ingkiret mesen keso kiun e penta jogwan nangi pu la sophan si elitum la bangso Hithi Pamjai ke aningkan mang ta artinang ler la basi pininga bangke chiso nilitum ta ke ave jola ave daralam do koga joni si chiso ke chorkli chupi ju hutame chiso ka siksa katora do cherlo tangka poisa le dokok posita meno nilitum kacho hang aluhita apor penanche tongdun etun edelo sitame dolo nangche tongdun bomlo kado ihanda ningkarong lo nonalitum media person pencenglok angton la bojara tumanta nanga cerap na cheto dundu la pentu elitum bong habe pinpo pendanglok elitum la rongasar rubasar la pentu i social organization da nanga che tongdundo la si halatum ata nanga cerap na cheto dun pen elitum la bangso Hithi Pamjai se bangke chun pakalo tati la sukar kri ke jo mane arni ke hotpon pu do ik manar to nilitum arni pu bangke hotpon pe
athe la bangke arni hot vek nang ji pupe ala bangke athe ilitum la bangke ilitum angbong pine tangka poisa jongsi joy ke joy wan pulo tang te la bangke ilitum aning kan bang dhorok January lear kli data chok February lear kli data chok la bangke thang mane son ke babe pini dipua hi thilong pude de la so bangke hedi nilitum lapu West Karbi Anglong tu ke dongka mukam tar krilo hamren tar krilo la pentu jengkha kolonga boitha langso na hok tar clear lo non elitum dak di puolong bangke non pensi mata hini bela ingdeng hini bela lasi morning ta jongsi por arni jongsi cheton et pulotang te nilitum morning bangke dorok January February along kar kli dedi fansi nilitum chisik ponpo la bangke Difupen Pradip Rongpha report North Karbi Live. Tang te nona duntu Abirta Arjuitha. Unity, Victory and Prosperity Rally Surihini Rang Korakatom Borjan Constituency Longta Mason Pen Paman Pong. Pini Paikep Matijong Cheklo Lakhain Koraisi Borjan Constituency ke Parlo Hiripi Mirjeng Patua Klama Long Unity, Victory and Prosperity Rally Amai Kijutsi ke Padopong. Karbi Anglong Thomas Council Penchpater Pipon se Unity, Victory and Prosperity Rally Along Tinta Constituency ta Paman Ponlo. Lason se Pini Sita me Borjan Constituency Along ta me Labangso Mai Pado Ponlo. Sonsi Labangso Unity, Victory and Prosperity Rally Amai Long Manpeng Pen Alohi Kachitong Dun Laki Honorable Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bokajan MLA, Dr. Numol Momin, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker, MLA Bidya Singh Ingling Tifu, MLA Dor Singh Ronghang Hauraghat Karbi Anglong Thomas Council, Raju Tiso, Anparda EM MSCs VDCs Pen Chenglok Manpeng Kidotuman Tachitong Dun. Lapen Lapu Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Adideng Pensi, Hiripi Agriculture IB Ki Kim Jiapan Ing Puponlo. Sonsi Ako Atal Bihari Vajpayee Bhavan Mate Borjan BJP Mondol Office Tame Ing Pupontulo. Lapen Rong Thilu Along Sitame Bonglong Terang Memorial Park Highway Tame Ing Puponlo. Pangrum Petpen Son Truck Development Borjan Havara Pan Ing Pupiatlo. Lapen Tulapu Dr. Tuliram Ronghang Asang Hope and Borjan Arwadapan Kithan Ponke Non Ningkan Phuang Bongsi Karbi Anglong Development Asai Do Anta Patang Thaipo. Lapen Karbi Anglong East West Mate Atok Anu Anta Development Akam Paliekpo. Aduntu Suarlo Tumopan Self-Help Group along members Doana Tumopanta Tangka Suri Kep Longponpo. Arkochek Lopen Ke Pusi Borjan Arwadapan Pachini Pon. Lapen Borjan Karbi Anglong Thomas Council Yem Surya Rong Parapan Ako Jakong Tabe Pidun Tunang Langputa Borjan Arwadapan Tanpong. Anparta Labangso Unity, Victory and Prosperity Rally Amalong Ningachiparong Pon Bihu Dance Naga Dance Lapen Lun Tame Padopon. Sonsi Labangso Unity, Victory and Prosperity Rally Along Armu Chitong Dun Lake Suri Hinira Paropli Sose Armu RDCP Dun Maitame Mason Pen Pachun Ponlo. আমার চৌধুরী জয়ন্তী কালী যুৱ মহোৎসৱ এই যুৱ মহোৎসৱত আমি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আগতে চিফ মিনিষ্টাৰে নিযুক্ত হিচাপে দিয়া হৈছে গতিকে আজি ফৰ্মেলি আমি আজি ইনভাইট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গতিকে কালি আকৌ ফুলনি সমষ্টিত একতা বিজয় উৎসৱত কালি আকৌ লগ পাম কালি আমি ফুলনি সমষ্টিত গতিকে গোল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চিফ গেষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গতিকে আজি এপইণ্টমেণ্ট আছে আবেলি 6টা বজাত গতিকে মই কালি বিশেষ মানে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কাম ইয়াত হয় 4টা বছৰ আপোনালোকে চাই যাব Karbi Anglong Borjan Pen Amar Singh B report North Karbi Live. Tang di prime time Abirta lapon si kang toniklo kadto kabe panta kurbang thu lapen to methak me kardong.